speciosa space nubwo Imana imumaho shobora kuba muri amateraniro cyangwa se bitini akaba ari umufite ko umeze ko nguko afite icyifuzo aho yaba yose Imana ikabibisha gusenga kwiwe ndamuze hano next topic ine voltaire ainiso aletiso sike alibopa speciosa afite amaguru yariwe mu nda afite ikibazo cy'amavi umutwe wewe ntumeze neza speciosa yabaye iki ndamuhezemo imaze imyaka 19 igiye amaguru mwabyumvishe dukomere Imana amashimeshi ongera musubire ibyo sipesi yabaye ni muramukazi wa mama akaba n'umugore umugabo avukana na papa abagabo babo babiri baravukana akaba ari n'umuryango hafi wo kwa mama umwana yamuheze mu nda abyimba n'amaguru mu kwa gatanu kuri 14 umugabo waheruka amaze imyaka ingahe? Imyaka 9 ari cyangwa ngwino hano gusenga kwanjye kukugereko manura mahoro yanjye ndagukeneye kumanywa na nijoro uyu nguyu sipesi yaragiye gupfa ariko Imana y'ijuru n'isi yumvise gusenga kwiwe no gusenga kw'umuvandimwe. Haleluya! No gusenga kwacu ndumva ijuru ritamuye ijuru sipesi imugiye neza dukomereze abashimeshi inda tuyihimbiye space yari yaraheze uyu nguyu hajya twagusengeye kugisha kivuge iyi ni inda gatatu umwana mbere yarapfuye uwa kabiri vamo iyi ni ya gatatu naje hano mpagaze urambwira impagarare yaranzenguruke tere haleluya nzagaruka nshima Imana narasamye mu icyo cyumweru icyumweru cya kabiri niko nahise twakomera Imana amashi dufite ibihamya n'ibintu Imana yagiye ikora bituma dutekereza cyane yuko niyo tubona bitugoye yatagiye kubikora. Komera Imana amashi menshi inshuro eshanu bakuroga wanze gupfa tambuka hano bada uko zirana zavagamo bazikuragamo bakorose ariko ibyo bakoze byose data yabishyizeho agakubo ntabwo bazongera kubikora. Uzongera usaba inindi ubyara wongera usaba inindi ubyara uzagira abana ba reba aba muzababyara kandi Imana irambiye iguhaye isa n'ihirwe abantu bazatura imodoka nawe urimo. tujye gusengera sipesi ufite inda yamuhezemo Imana itubwiye ari icyangugu iriya nda ariko Imana igiye kuyikoraho kandi kuwa gatanu uyu munsi tuzaba dufite haleluya aya mashimwe ku bwa sipesi. fata ku nda mu izina rya Yesu Kristo sipesi umutubwiye ari icyangugu dusanga hano afite umuvandimwe
usibye wamwizeye amaze imyaka 9 atwika inda yanze kuvamo yanga no kuvuka. Nyamara uratubwiye ngo hari icyo ukoze kuri Sipesi. Muri uyu mugoroba turabyakira mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimira yuko umukirije kano kanya abonye akayaga k'Uwiteka kamuhoshe kamukijije none iteka ryose. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi. Aho wowe bakuroze ibisasi bizi urwara, bakuroze ibisasi bizi urwara, wumva umeze neza se? Wumva umeze gute? Umva ntameze neza. Wumva umeze gute? Tubwira amateka yawe wumva umeze. Amateka yanjye nuko nakoraga ariko ubu nta kintu gikora nk'abandi mu rugo gusa nta kintu mva nta kintu. Wakoraga ibintu bisanzwe? Acuruzaga. Bakuroze wanga gupfa. Imana irambwiye ngo ukamuhereza Imana icyubahiro uvuye hano ugiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza kibiri Imana gukorera. Uzakora cyane. Ndagushima ko ukoze igitabo gikomeye ku buzima bwiwe. Izi mbaraga zose zezera kurusha amahoro ko zivuyeho mu izina rya Yesu. Umucyo w'Imana ukabuje ku buzima bwiwe. Amen, amen. Imana ishimwe. Nyuma ni umuhanuzi bwo kuvuga amazina. Hari Emmanuel namuntu ari umuntu wabuze. Ushobora kuba waba uri hano ariko utagomba kuba uri hano. Ushobora ufite Emmanuel mwabuze ubura ko yagiye. Imana yanjye muvuye kuri Emmanuel. Kubonye mubaye benshi bagira muti Emmanuel wabuze. Waramubuze? Bavuga yuko yapfuye ariko nta muntu twabona. Nta muntu twabona. Naho arafuka. Muze hano. Ariko Imana yabajyana neza muri iki cyaro. Papa wawe bavuga ko ntabwo yize mushimye. Ntabwo ngo Emmanuel babuze. Uyu aho ngaho umuhanga. Haleluya. Ndabizi neza. Uri amateka ko abantu bose Imana bagira neza. Haleluya. Uvuga ubw'Imana mwana. Mwene mama. Azuba ubuhanuzi ahindukira. Bavugisha kwa. Kuko ubuhanuzi burakomeye. Uretse vuga amahari yawe ukomeze urihane. Njyewe ni papa wanjye ubwo tuvugana n'ushina 27. Yego. Ariko yarwariye siyashika afite imyaka y'ibwira ari 5 wacu cyane. Yararwaye siyashika ntabwo muzi rero kuvuga. Ariko batubwira yuko yapfuye. Bene nyina yabaga mu mujyi wa Kigali bagiye siyashika babo Murambo. Na mama byanditse n'abandi bagore yarafite ku bana nabo ntibabo muri twebwe rero kumva ko atapfuye ko bijyana igihe ngenda mu nzira nawe no gusenyekana nshobora kuba nangona iyo tuvugana nta kintu na kimwe twande tuzi. Fukama. Ibyo kubihanura birakomeye kandi ntibishe bimuganye. Ariko Yesu we arabizi. Imana ishimwe. Usenga kwanjye none soko akesho zike ainizo zike Imana niwe uzikina byawe mwese kandi urakoze ko baba bari bahagaze hano ni benshi. Haleluya. Babizereye kubafunze ko umuryango wabuze. Reka ukore ibitangazo bikomeye. Haba bamuhaye inama, haba muri 9 rero rwose
ukore ibitangaza bikomeye, wiyerekane. Imana simazigazi, ndagushimye Mana yuko hari ikintu uremye, hari ikintu ukoze. Urakoze ko letezozi ainisopanozi ainisopanozi. Mana tugomba mashimo nyinshi marakoze. Wabuke Mana neza. Aracyariho ugende gusenga Imana kandi umwaka utari washira ngo gisubizo. Dukore Imana gisubizo. Mwongere sabashimishwa. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu hano agiye guhuma. Agera igihe akabumva hari ibintu bije mu maso yiwe. Akumvira bije mu maso yiwe. Icyo kibazo waba uzi ko ugifite? Urwanduka cyane. Icyo kibazo uragifite. Imana ikugiye neza iragukijije. Dukore Imana amashimwe. Rero wahaguruka. Hari ibintu byagiye gupfa. Bikubwira gute? Bikubwira gute? Oye kushiko. Biriya bintu nabonye bimufashe igitambaro mu maso. Bikamubwira ngo isaha yo gupfa irageze. Bakusaha y'agahemba. Kimisagara. Hari umuntu wese mubura mu muryango apfa mu buryo butazi. Atarwaye arakomera gushyira. Rero uriya muntu arahari, simbizi umeze nk'aho umuryango uri kumwe, ariko Imana yagiye gukorera umuryango kawe. Ikindi gikomeye, Imana ikuye urupfu. Wari ugiye gupfa vuba byihuse, Imana ikuye urupfu. Urwaye iki ko mbona urwaye uburyo bukomeye? Urwaye mu nda. Uratwite? Mu nda harakurya? Wagiye kwa muganga bazi iki kwa muganga? Umwana ntabwo akina neza. Umwana arwaye. Umwana wawe ntabwo ashobora kuvuka ari mayi. Ariko hamwe n'amasengesho hari ikintu Imana yakora. Tubememe. Hari ikintu Imana yakora. Genda hano imbere uryamishe inda hasi, uryame uburyo bwamuhengeka hasi, urava hariya imbere umwana wawe ari gukora neza. Kandi Imana irambwiye ngo agana aho ngaho bateso cyane mu Mana bazimira. Hari umudayimoni uza akanakubwira izina ryiwe, akaza mu ndoto. Niwe ni umwana wawe, uriya mwana wawe ntabwo yari kuzaba. Wari ubizi? Ntabwo urabota nijoro. Ufite umudayimoni, niwe uri kubiga umwana wawe. Iyo yari igiye kuvamo. Iya kabiri yambikise ni iya mbere. Iyo yari igiye kuvamo. Ariko Yesu aramwemamo. Ndabwira ngo kujya kuryama hariya umusengere akiri umudayimoni abone kuryama hariya, araryama akaryama y'umudayimoni aba ari hariya. Ariko igihe ukiri umudayimoni n'umwana ukiri umudayimoni nurangiza umwana waratangira akore nusubira kwa muganga kandi uzasanga umwana warekeye ari muzima. Haleluya! Zamura Imana icyubahiro. Haguruka ngo Yesu arakora, haguruka cyangwa Yesu arakora. Urizi
wese barimo gucyashye nuko bina gucyashye wabudego yo mukecuru wa ubuzima bwiwe ndagutegetse ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo rekurinda bakubuzima bwiwe ndagutegetse dorobura w'Imana wakwakire ndagutegetse baho ndagutegetse kura ndagutegetse genda Mana tukora bashimishije mu Haruka Bravo waragize neza umeze gute uyu mugabo yaje yarahengamye samuko kumwaje umeze ndakuri Imana igiye Imana kubifatira nande gusimba nganamuze ikintu kikuriho naje hano nararwaye cyane ngenda ndibwa mu maguru narahengamye gutya nagendaga gutya mu mugongo nawo gunijya cyane icyo gihe bari mu masengesho iyo mu byo gusoza umwaka icyo gihe pasiteri yambonye nari nicaye hariya arangije arampagurutsa ikibazo mfite aransengera anzenguruka hano mu rusengero kugira ngo wenda arebe ko nagenda cyangwa se nagenduka kugira ngo arebe ko nanyeganyega bigenda byanga ariko hano no kuguma gusenga bigenda byemera kubera icyo gihe ntabwo nashaka kumva wenda ngire ntanga cyangwa se kuba nasimbuka ariko rwose ubu aracyarimo ntabwo birashiramo ntabwo birarangira ariko ntabwo bigeze shimira ubwo byari icyo gihe watwara imodoka icyo gihe gutwara imodoka byari bigoye kubera ko ntabwo najyaga mbasha gukora urugendo rurerure ntabwo nagenda wenda nk'isaha imwe amasaha abiri cyangwa se naho ngenda nyuma y'isaha imwe nkaparika nkafata umwanya wo guhamagara abantu ngo dusenge tukaruhura abantu gusenga ariko ubu ngubu nsigaye nshobora gufata isafari nkatwara n'iminsi ibiri n'abahagarara kandi nta kibazo mfite dukomere amashyi nuko Imana yandi ukora amasengesho y'umusuru wishimanye kuko ibintu bagiye gukora bari bazazana hano ukambaka kandi icyo kintu bari gukubita ntabwo bari bizakira nukora amasengesho y'umusuru Imana izashaka muri zigeza mwana haleluya icyo ni cyo kuko Imana yabwiye ugikore kandi ukore cyane Imana igiye neza n'icyari wadaba kwitangana n'ikisazara ubu utameze neza wabaye iki mu bitaro warwaye iki cyamara haguruka amaze amezi abiri avuye mu bitaro yari afite ikibazo cy'amara yewe nuko Imana yanyeretse kanseri mu nda yawe nuko Imana yanyeretse kanseri mu nda yawe kwa muganga bakubwiye iki bambwiye ko cyari ikibazo cy'amara wino tambuka uhagarare hariya ubu mu nda yawe umeze gute munda numva nyiri harya ntabwo yakira neza hakurya ntabwo yakira neza Imana irambwiye ngo igukora igitanda gikomeye iragukije ubutabazi bw'Imana ubugirane s'Imana renesto pare sosiga ikomando zikere hari umuntu wavuye mu gace ka Nyamagabe unabonaga asa nk'urenga ibutare gatoya urahari Imana yo Imana yagukijije
ikugire neza. Wari ufite ikibazo cy'ibere wumva mu gusonga n'ubwire y'ubuso Imana iragukije wari indwara ushobora gukira muri amateraniro wavuga mu Mana ngiye muri amateraniro nanjye ngire neza Imana namwe ngo ikugiriye neza. Imana kandi Imana ikanakora Imana itekereje bayivuze byari urashaka kubona Imana ivuga kandi ikanakora iyo Mana nayibonye amasezerano wayahawe nawe ukomere Imana bashireshe Ini kita amasezerano wahagarese abe wanga Imana irambwiye uko hangaye irongera uzi ko ndashoboka imuhaye Imana ubatisha n'iki ushatse imyaka 7 yavuze ngo arashaka kubona Imana ivuga kandi ikanakora kuri iki wasifa ndogo zikaelewa ainisho kwa Yesu zike Imana dusenga Imana twizeye yabishoboye wabitaga nema aho twari twibutse Mari mutuye ku Gisenyi uyu muryango yasenze shiti yawe yavuze ngo arashaka kubona Imana ivuga kandi ikanakora ndetse hariya numva nuko Imana guhagarara aho ngaho muhari imyaka 7 utabirangira kabisa nanjye Imana nkorera Imana kubona bene data Imana kuzingiba baririmbira ducurangira Imana tugiye kuyisega muri uyu mugoroba Imana yangu nukuri kose irakurengana wari wararenganye wongera urarengana wararenganye wanavuze wongera uravuga ibyo uvuze ko birarangiye ntabwo byemeye turirimba ngo bikomere cyangwa byoroshye Imana ikuze irangira ngo uyu mugoroba ubonye Imana